isebenzi zincane kanti umsebenzi mkhulu mhlambe nje just ukunika nje understanding kwabanye mhlambe nje le ndaba yokuthi kuyenzeka kuhambe endleleni kungena okunye nababekade kufanele babe zisebenzi noma beyizo bajike endleleni bangabe besaba yizisebenzi baphenduka amakhosi umsebenzi okufanele bayawenza nabanye ke nje kodwa ngizobeka nje into mhlambe encane efanele engathi singake sibheke kulokho nangale nje kuningi okuvelayo mhlambe kungasisiza ukuthi sazi ukuthi kunomahluko phakathi okuba nehanga or ne-thirst akufani lokho kuhlukile kuyizilo leli hambe ibenza abanye bacabanga ukuthi uma ungawubona ngomahluko yaphuma ku-position yokusetshenziswa uNkulunkulu kungene kakhulu ukuzinaka wena ugcine kuwe kube khona ihole noma umgodi ongeke uphinde ugcwale ukugcwalisa into ongamele legcwaliswe kodwa kube khona leyo hope ukuthi mhlawumbe makufika lapha kuze kushone ilanga nesikhathi sakho siphele yini izili yini ihanga noma iyenzeka kanjani sizoyibona nje ukuthi ngempela iyalibazisa indaba yehanga ngoba ugcine ubona sengathi usalambile kanti sekuyizili kodwa ugcine futhi nayo ingabe fulfilled kwenzeka kanjena kodwa ukubona nje bese ngihlala phansi akusinto etheni kakhulu bazalwane yes
ihanga njengoba lithi iBhayibheli babusisiwe abalambile bomele kulunga. Matthew chapter 5 verse 6. Yes. Ihanga idana ukuthi ube focus kuwe ngoba wenza everything cabanga ukuthi izozigcwala lento. Uthola ukuthi uzusebenzise izinto ezingeke zaze zakugcwalisa iphako lakho. uJesu wayekhuluma lento lapha ehleli emthonjeni nonkosikazi, abafundi bakhe bezama ukuthi abaye bothenga ukudla kudliwe kwasekulanjiwe. Mase bebuya khona inkulumo uJesu ayikhuluma wathi nginokudla mina engikudlayo. Bafuna ukwazi ukuthi kuphi ukudla, baze bathi ngabe lo sifazane osale uthi uJesu ukudla engikudlayo ukuba ngenza intando. Angithi niyabona ukuthi uqhamuka sengathi kufanele kube khona ihanga igcwalayo kanti ukukhona okufanele kusuke kuye ikona okuzokusuthisa, kodwa uvela sengazathi okuzokusuthisa ukusuka le kuzakala. Ngakho ke njalo asohlukanisa ukuze sikwazi ukuthi uNkulunkulu akwazi ukusebenzisa, asibe sasebenziseka ngoba sigcina singomgodi kawugcwala. Ngeke ngisithinte kakhulu izinto esiyifunde sicabanga ukuthi zosisiza, kodwa nje ngiyabeka ngitshela nje kulesikhashanyana esincane. Kanti izipho yenza okuhlukile noma bongakunakile nje kungazathi kuyafana. Izipho ukushisekela. Yes. Athi uJesu ukushisekela endle yakho kuyangidla kuJohn chapter 2 verse 17. Ukushisekela. Izili yenza ufuna ukwazi ukuthi kufanele ngenzeni. Kufanele ngithole. Uma unezili uyakwazi ukufuna uNkulunkulu ukuthi ukudaleleni okuhlukile kwihanga noma kwithirst. Ngisamkuthi ke uthi uNkulunkulu noma seyitholile izisebenzi usathana ayirobhe ukuthi athi you have to fulfill something. Unephango khona ulambile khona yenza ukuthi khathi uzogcwalisa le nto le ayigcwali ngaphandle ukuthi wenza intando kaNkulunkulu. Lethi into ukushisakela into ethi mhlambe whether noma ungashumayeli ingasiza ngani ukuthi leli bandla lime, ingasiza ngani ukuthi ukhonzeke kahle la. Whether uclean phansi ngoba abanye bacanga ukuthi bayisebenzisa kaNkulunkulu ukushumayela. Kukhona abanye abantu noma beshumayela ukuthi say okay. Beza kuthiwa kuyenziwa yabona nabo sebeyenza. Ngizama ukuthi ukuba yiminister akusiko ukukhuluma kuphela. Ungayishaya ikeyboard lapha ube ubhizi usebenza. Ngoba wenza kukhonzeke kahle. Ngizama ukuthinta nje ukuthi kuba khona into ngokufisa ngokushisekela okufanele uyifune ukuthi mina yini yipi indima engayidlala ukuze umbuso kaNkulunkulu wenzeke. Haleluya. Cishe masake sithi kanjalo kukhona abangasukuma benze into baye ukulindela ukuthi kukhona ukuyoza ugcwaliseke noma befit. Uzoba fit ngokuthi wenza ngamanye amagama izili yenza ube khona ufuna ukukhipha.
kanti kuthola wena ngaleso sikhathi. Yes, izili yenza ukuthi uzwe kuba khona ipeace uma kube khona imali oyikhiphile nakuthi udinga imali nakube khona mhlawumbe okwenzile bese kuba khona lento ebafulfilled egcwele. Usathana akafuni sinake leyo nto leyo, ufuna ukuthi kube imali wena ufuna imali kube imali ezofa kuwe. Cha uthi khona lezo ngeke kugcwale lutho noma ngaba zindodla ibe ngaka ngeke lento ephakathi kuye iyenzeke igcwale. Hallelujah.